2015 kwezi oku omu makuru gita gacencuire tukakuworeka abeegi bashatu b'ishomero rya Visionary Primary School erikushangwa omugombora ya Rwentuho omu Rukyegegwa abatirwe nkuba bakafeeraho ekintu ekyagemeserize abebembezi hamwe n'ab'ebyobwegyese okuza ah'ishomero eri okureeba embeera n'ekintu ekitakukira kukanya nk'enkuba okura ngu yateera omwanya abantu kikababira kisyaka ab'omwanya ogu konka tutungira abahumuruza abagwana batuhumuruza abantu ndaba bariyo mbatereera white chair abera kibalizeho nisaba tukwatanize na director waitu na headmistress waitu na abasomesa tutekeho oburyo kurantunga obwoma obukwate nku abokuba nko masomera ga government at least buli busaho kyombeko kyone kisokumbekeho batatera akoma kenku. Richard Buremu uri omurambuzi w'amashomero aragire bakuru b'amashomero kutaho obwoma oburo kutangira emirabyo okwehara ebizibu nkebi mukundala insinsi bamba hala insinsi nimba mushemererwa mwakira sente mutayibishomero kandi kakola na insinsi mugitwara konka mutamworekere byenderwa eri kugira bita eri kujya kubaho twatagire na director kugira ngo atekeho ahabizimbe bye obuntu oburu kutanga enkuba kandi ecya kabiri obuhabuzi obutiroho itonka government omwanya gwetusangire nigwenda emiti so ntuza kumuhereza emiti 200 agibyare omu compound gasha kwa Philip Murangera.